Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Sebelum berjumpa terus bersama Lompit. Kita sekarang berada di Pangarante. Ya. Sini di Pangarante ada beberapa tongkonan di sini. Itu salah satunya tongkonan Lombok di Pangarante. Dan ada 3 tongkonan di sini ya. Dan kita sekarang jadi asisten Nek Bara untuk melaksanakan acara Masuru. Masuru dilakukan adalah bagian dari acara Pantakdan, Maktakda. Jadi Masuru ini adalah intinya ya, dimana di Masuru adalah kita berdoa kepada leluhur untuk meminta ataukah bersyukur. Ya, jadi setiap keluarga yang mengadakan acara Maktakda, ada lambuk atau numbuk. Oh, madamay. Oh iya. Contohnya deh, contohnya deh. Kalau si Pondesin na. Ya, kalau 10 apa ratusan Kalau si dali ka. Pero kamu deh. Iya, pro. Nambak kayo. Okay, Stanley Usaha Chebet, dia biasa good din morning mo, brother kape. watching live from Kenya. Usaha dia biasa Which din. ceremony is this? This is the ceremony to pray to the ancestors, our ancestors. We say thanksgiving for the ancestors because our ancestor has blessed us in our activity, in our Anak sang kalau yan Job. ano diyan? say hi them. Okay, thank you. Our ancestors was blessing us in doing our job and give us healthy, give us health. So today we will pray to our ancestors, and tomorrow we will make a ceremony to offering some goods, some food for the ancestors. Okay. Tomorrow we will cook for pig, yeah, for pig. Oh, bay dia bay kopi. Hi guys. Dia berka kopi. Kate kopi. Kopi le. Ya. Ya, di sini juga. Nah. This is bamboo for ballo. Ya. For tuak. For alcohol. For drink. Ya. For wine. Okay, thank you so much for explain. We attend Toraja culture one day. Okay, thank you. We hope you can come to Toraja one day. Okay, we hope, we pray. So you can come to Toraja to see this our culture. Halo, Be. Oke. Bye.
Pak ni Ampe. Ya, selamat siang. Oke, selamat. Bagaimana Pak Ranis? Mas skater bukan ni Ampe? Iya, lagi skater ini. Maslap. Iya, sudah masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Oke, hal Masuk lagi, Wong. jam bibir dog itu kayak udah pertama. Masuk lagi. Masuk terus. Masuk terus ya. Tamu Tamu. Oh, bentar. Jadi apa sih teh? Sambako, kalosi, bolu buah, kapung. Tak ini pakai katal ya? Oke. Great that man smoking ya. Yeah. The smoking name Ranis. Oke, selamat Ranis. This is my friend Ranis. Wah, Yes. the good boy in Toraja. Name Ranis. Oke. Ya. Oke, baik. This is the man who can pray to the ancestors. Yeah, ancestors. We call Tobara, ya, Tobara. Nek Barat. Bertu ambek yo sialu. Bisa lo. Saya apa masuk lah kolek atau Sampai tondok. kampai tondok. Sampai begitu mata ada. Nampai membuah motu anu lek. Membuah motu durian dulu pendolo. Pendolo, ha. Hmm. Lama mereka kelakon. Yan na mataas ka mo talo mo lako ke. Nasulo pa rin dia main Oh, na. nasulit ka no? O wal ko sa le. Oh, nala. Tayo wa mi tangkya ki durian kila. Oke, tak mengharapkan ng bagin na rin. Tayo ngaray ko le pa yung alo. Sanya, dasing ito, tayo naman bagi. Ya mira. Hindi kong tae. Lapos rin. Oh, she's beautiful, that lady. Okay, beautiful lady here. Yeah, the beautiful Miss nurse. Nurse. We call Indo Anggi. Yeah, this is Indo Anggi, the beautiful nurse in hospital. Okay, and this is Alan's mother. Alan Mother. Alan Mader, ya. Salam ala ko Om Ranis Solani Ampe. Oke, dari Meki Sanda. Pak Meki ini. Oh. Siapa dulu itu kita? Hindi ko tayo. Lako. Ay, nampar, hindi mana daw. Sanda. Iya, ada ku pepito bakal kiwai laku mande. Andor le. Harap mau turun na. Oke, Ribu Sumbung hadir. Oke, baik. Oke, nanti lagi kita sambung. Nanti kita sambung kalau kita sudah berdoa ya guys. Nanti lagi kita sambung. Tapos tuh data daw kita na. Tayo mga bintang dikiring tayo na lelen data. Oke guys, terus semangat.